Siak ni Manong Joe, Siak met ni Amat, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, karuba, it's March 26. Kahit banking, ito yung sound ko. Paano napagpisa ti bangir? Medyo ikaman ti hangat nga data kwata, data headphone. Banking nga talaga. Banking. Okay. Anyway, as ko na ako ang tatayan na it's March 26 and awan ti ag-birthday ba lang kanya yun ti March 26? 31.5 Sino ti March 31? Daidi. Oh, dahil di apo the late Barangay Captain Jumedes Pastor kan fit man ti audio nga rat. Microphone ko dagdagan. Yan. Yes, okay nga rat kat with that tapo kat kadonda kami ti lasoda iti talong nga oras. Siyempre nya man ti bubrayan nyo tatang lagi ti man maneho agan na tayo po lalayang nyo ti maneho tayo hanga nakakonsentrate nga agdingding pahapyaw laeng and medyo kapsutan nyo lang ba tadi umnon na apong mga ganyan kan naumisim kayo han unay nga kasta unay nakita mo na po dito pabalay ta po stay tuned ket nanusan da kami po kadi. Dito lang nga po numero 1 programa da kami manan dito 104.9 XFM Santiago City. exciting nay kana kani ba malagip ko lang yung nanay ko apa ya dito nay ba kanya-kanya and apo nagsapa mo dito yung caller tan. Okay, sige pagbigyan naman our first caller on the line. Hello. Hello. Yes, apaya ta namarbangon kamo teng kabsat. Pinarbaong ko karon kabsat may iliwag lao na karon kinyayan kiti nagabsinyo ti Domingo. Oo, da kami lang order ng isang Domingo. Anyway, sige, kumablaw kan kabsat. Kabsat. Muna unay kablawang kayo kini kita istasyon iti programa tayo. Kastamat nga kablawak ni kiti kangingungutan pibiyag ni kabagis Flor Bulaon ni kabagis Margarita Parong kini Camilo Stioco kini Lolita Kakayan yang kini Joyce Alvarez kini Elsie Valdez Carlagaon kini Paring Bin Parong kini Baby Stioco Annalisa Lebed Patricia Lebed kini Chidora Lebed, kini Dilya Lebed, kini Pagayam Mila Bilyar, kini Isiku Bilyar, kini Ante Selenera, kini Dagiti Apo Pijay Biskaya, ni Saisan Lebed, kini Tantan Lebed, kini Raquel Lebed, kini Severino Lebed, ni dagiti dadumapay ni Olivia Alcantara iti lingagamo kini Danilo Galindez kini Aurelio Henyo Florio Henyo iti linga San Guillermo iti Barangay Nakar iti kablawang kayo iti naingasatan nga aldaw ti tunggal may sakada kayo Sir John and Jan
sa ating nagkablao kada kayo kalugaran nga taga Rizal. Tikabsat yun ni Pedro Libet iti Barangay Rizal, Alicia. Kagyaman, thank you. Grupo isa man ti Santanga Tumang. Talagang iso ti first peace more ti tumang. Okay nga ro, thank you so much, Kapsat Pedro. Sir Jan. Okay nga ro, data po ti Kapsat yung Pedro Libid of Rizal and madipay na pukaw tunggal airing tayo at alatasuna. And basahin mo ba, nagkajay umuno nga nagkopalong Romsky Heron, good afternoon sa inyo listening here in Pasig City and to Auntie Lori Baldoria. Good afternoon, June and Jem, Lucas Manjay, Ilocano version since you've been gone, or Cactus. Thank you so much and regards. Yeah. Okay, we'll be doing that later on. For the meantime, here is Tumang. Ay nagtangka na tumang, tunggal at babae adumtang, kun di adigdiga, damdama lang inakitan ka eta. Ay nagtangka na tumang, tauray no text makipinat na ganan, pasaak lang itilog, kaya't nan makipalot sa kamangan tibalot. Kastat obrak kakapsap, oray itanta at danasawag, single nagpay kunkunak, jakman amuno apay apatsenda, na duma-duma iti biktimak, palasang ken balu patulak, angem dimteng didigrata at tananagak, no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat ngayong ti Kastya babaero, may busti piksam, may busti kwartam, pati kababainan. Ayawanin dagit isa ni Kwan, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaenga, mga klong kaniya. Ay nagtangka na tumang, tanagadot tinagkapakpakanan, sustento adawat da, no jak ite dagyanak netiselda. Ay nagtangka na tumang, ngem dandani akmet nga at bekelen, dep pa ek ti babawi, grigrigat na taraki na hilig ti babae. Ay nagrigat ngayong ti Kastya babaero, maibus ti piksam, maibus ti kwartam, pati kababainan. Ayawanin dagit isa ni Kwak, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaelak, mga klong kaniya. And with that, apo kay mamampay apo nga pagyamanan, dahil kita il-ili apo nga income dimarayan para iti festada. Thank you so much kini apo Nel Montano, Apo Mayor, Honorable Mayor Nel Montano of Jones Isabela for having us on your Pinelisa Festival. Ayan, nagragsak na talaga met. And isulaang itamot event di Jonik Auditorium, di kami mat roadshow apo. But then, nagpintas apo iti nagbalinan na naliw-liwa, dagijay hanga makaanos iti beauty contest. Ayan. And of course, may sabay apo nga pagyaman na may, ay panagatendar mi mo iti fiesta DJ Pamana Festival DJ abayan ano manan Pamana Festival sa Jay
Rizal Kalinga. Okay. Apaya. Apaya na kinutim di jay. Pinadas ko lang. Check. Neumutan. Hello. Ako mo return nan. Kasi ka man na mga men. Kijinti stereo nang ikapilag. Okay. Dadalapos mo yung dadalapusan na. Jimo na mapanjinti kwa. Okay, ket pagyamanan po ni Sir Carl Baak of Municipal Mayor mo lang po iti Municipality of Rizal Kalinga nga nagpintas iti munisipyo da although dakkel nga amang iti ira may when internal revenue allotment ngimiso da nga nagmayat nagporma di jay munisipyo da and ana sound check. Awanti eko na napukaw, apo mo pinukaw. Ayan, di tumakataltal na. Ada. Tingnan ba nga? Ibangir. Ito ka mo, awan pa lang siguro. Okay, may kakiti kumantante since you've been gone, nga request ni Manang. Urnusin din naman ito no break time. For the meantime, kut awan iti... Panahon da. Ano DJ, since you've been gone, Sipod nagpukaw ka. Sipod nagpukaw ka. Dahil tingartin Manang, ready for you. Sipod nagpukaw ka. Nabalpot at tiluluwa. Ngagururay ken ka. Amang anok subli ka. Kaasyam kad kuma. Pusog nga agsagsagaba. Asika ti gutom na. Sipod nagpukaw ka. Amok di kalman. Sikat inak sangsangitan. Kedya kun maituran. Agmay-may sa ama panawan. Kaasyam kad kuma. Pusok nga agsagsagaba. Asika ti gutom na. Sipod nagpukaw ka. Amok di kalman. Sikat inak sangsangitan. Kadya kun maituran. Agmay-may sa mapanawan. Kaasyam kad kuma. Pusok nga agsagsagaba. Asika ti gutom na. Sipod nagpukaw ka. Asika ti gutom na. Sipod nagpukaw ka. Okay, that's Sipod Nagpukaw Ka, our Ilocano version of the song Since You've Been Gone. And manong kablao man ti family Mateo dito barangay Sinili,
Purok dos, manong, kantaan nyo man da Babylon, kung na ni 2032. Okay, kami kantaan yung gana awan tinagan na dagito yung mabalbalikas ko. Taadumot, iti taga-barangay Sinili nga Purok dos. Inaganang balaw, bueno, basang, no sino dagito kayo mga kablaawan. Do not be afraid to show up. Okay? And, ita pa YouTube balong. Wan ko na ni Rohan Ruiz na yung bangal daw yung idol. Kabla ako manti family Ruiz. Ito San Juan Alfonso Listay Fugao. Kaya guys ko man dyan. Balasi utaaw. Yung mariyo kalingling. Inika na mo yung message na. Okay. J Bell, good afternoon Manong Jun and John Mark. We are playing bingo and watching you live from Las Vegas, Nevada. Please sing Isem. Thank you, it's Maribel. Okay, I'm the Tikwa. Okay, Maribel. Bingo. Okay, Di bingo. Las Vegas. Okay, sa letrang B. Okay, damdamata kang tayo DJ Babylon. No, Ryan na DJ, text na DJ. No, niya tinaganda. Kaya nang pagkairok nuyan na. And of course, no, nagkapuan na data. Right. Okay, Isam is requested. Dato yun na po. Ito yung version may nga Isam. 1, 2, 3, 4. Isang mapakabayagag pang murmuray dagito'y matag Taisod makaangkas mangliliwato'y kaunggag Isang marutisawan na aday sa mamakagura Aday sa maray awan na ka Aday sa pamagustuhan ka Uray adamin kaniya karigat Uray ba'y nuwag upong tutat Uray ba'y nuwag paspasok nudak Nuwas man nakriknak mapagmayat Isem, isem Umisem ka man biyag ko Naulawagam Manto'y barukong ko Taisem mo Isot mangay ayo Day ti pusok Napnuam tilindo Isang mapakabiyaga pang mamuray dagito'y mata Taisot makaangkas mangliwato'y kaunggag Isang madutisawan na aday sa mamakagura Aday sa maray awan na ka Aday sa pamagustuhan ka Uray adaming kaniya karigat Uray ba'y nuwag upong tutat Uray ba'y nuwag paspasunudak Nuwas man nakriknak mapagmayat Isem, isem Umisem ka man biyag ko Laulawagam Mamto'y barukong ko Taisem mo Isod mangay ayo Day ti pusok Napnuwang tilindo Isem, isem Umisem ka man biyag ko Mamto'y barukong ko Okay, good afternoon to ating Althea de la Cruz. Ayan, ang isa sa mga pinakamagaling at pinakamabigat na DJ natin dito. And di ka mo niya decode na actually. And we have another caller on the line. Good afternoon, 8619. Good afternoon, sir. Okay, go ahead with your greetings Kabsat from ako ka, pagkum tinagan na dito pagkum tinagan na timawag iti na misanan Hindi malagi. Pakikapsutan nyo rin, radyo Gina Castillo Chodoro, sir. Ay, sa bahali kayam di ka timtimok mo lang. Okay, Gina Castillo, go ahead. Taga-ano ni Gina? Purok 3 Kalima Turod Cordon, sir. Cordon, turod. Okay, adita kami doon no 28 ng mga dita turod, cordon. Aya, sir. When fiestada, di ka mo na nga barangay dyan. Anyway, kung mablao ka na, Kapsat Gina. Kablaawak man ni dungdungwit na lakay ko, sir. Gani Naku. Mario Chodoro. Naku, ni Mario, Diyos ko. Kalkal pa si birthday na di kalman, sir. Happy birthday. Thank you, sir. Yung kastamat ka na kablawak ba't ti duwa nga apo ko. Ni
Chloe Isabela Castillo Cristobal, sir. Ah. Ni Hana Luisa Cristobal Castillo, sir. Ah. Kanti may isa nga uding ni sir, ni Jennifer Castillo Chodoro, sir. Aha. Kung kasamot kan kadagiti naganak ko, sir, ni Mr. and Mrs. Valeriano Castillo, sir. Ah. Kanti katugangak ni Mr. and Mrs. Francisco Chodoro, sir. Ni apong mo kablaawan. Asino, sir? Dagiti apong yo. Madimot din na, sir. Tara tayo damot din, sir. Oh, dagiti tinasapon ng kablaawan tada radyo dati jay amom ayan. Mabalinti agree-request, sir. Okay, when sige. Victims of love man, sir. Victims of love. Sagsakot ko nila kay kung nga Mario Chodoro, sir, nga nagkasangay di kalman. Biktima iso na ti ayat nga rod. Kun, sir. Okay nga rod. Thank you, Okay. sir. Thank you so much. And with that, Happy Apo. beautiful Sunday, sir. Kanya yung aduwa. Pagyamanan mi, Apo. Okay nga rod. And masapul mo ba Apo ti pumatalas sa spelaeng? The time is already 12:30 in the afternoon. Nagsubli kami with more songs and more requests. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch,
ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and okay, we're back with another 30 minutes of songs of love and life. Dito lang nga po, da kami manan. Dito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And atatagayam kat Civil Service Examination Day. Isong kadagitay nag-exam, magati si magati ulo na apo. Apo kat anusan nyo, tadumteng tulutatikan nito, nga may pasayo dahil ang Civil Service Examination. Okay, balong sikawan, balak mo nga examen balong. Ano, sumarno. Okay, into the next. Okay, expected at oreta asidig ka lang mo dito. Iti pag-examon di asidig lang inan. Ada dita ko Rizal. Sure. And hanapin kita mabasa dita. Ayan, ni Lino Sinong, Riyadh, Saudi Arabia ka naman. Thank you guys for Manila Laureli and Mary Vic Kawilan. Shoutout Kalagiti Batch 8280 Lyceum of Itchage. Staff ng Phoenix Sirot ay Resto Bar dito Rosario, Santiago, owned and managed by my son John Miller. Maranan Ken Ira Evangelista. Yeah. Maraming gayam idols ay paborito ni Papang ko Lipak-Libong from Mary Vic Kawilan. Lipak-Libong. Lipak-Libong. Okay. Namog kita. Idi cempot lipak-libong. Okay, awanan ti basahin. Awan ti tumawagan. Apo, nagkidit. Apo, pinag-aapit ngamin. Naditada amin taltalon tata. Kitay Nagaya po parparipar. Parparipar ita. Itamat XFM. Manati ko na da. Wan, kuna na ni Roland Cabrera. Hi mga karuwa, pa-shoutout nga po dito sa San Fermin, Purok 7. At pa-request na rin po ng song na Dita Denam. And Lord Aizen Esteban, pa-shoutout man amin nga taga Lalog, Luna, Isabela. Thank you, Karuba. And good afternoon po, sir. Watching from Jones, Isabela from Giancarlo Peralta. Yan. Nalpas ti Piestadan ba? Minod dapelang. Happy Jay. Pinilisa Festival. Well, pasan. Wan. Belated garo doon Oo. Damagan pa, kikimanta ka nga ro di Jayan. Belated Pinilisa Festival. Festival. Oh. Idi cimput lipak-libong ada paketan na aren ada met barung emubing pailae ada met balay nga inda nagdagusan tenga tirabi day di bakit nagkarayam di ko na day di bakit nga ina iyar areng Sigin abaruk uray no maminsan laeng mayatak na ng nuti kalakit tigi babaga pagbigyan ka na na tasikong damano ka pegges ko taglanglangoy pegges ko tagsangsangit ayat ko laeng asumang ladyay Hindi jay ngay bakit Atakayip kip mek akayip ket Ay na Diyos ako Kasigayang tirong maket
chimput, may paklibong, ada baketa na aren. Ada met barung, yang mubing pailaen. Ada met balay, ngayon danag dagusan. Tenga di rabi, day di bakit nagkarayan. Di ko na, day di bakit ngayon na iyar-areng. Sigin abaro, uray no maminsan laeng. Bayatak na lang, muti ka lakit di pagbaga. Pagbigyan ka na na, tas igunda mano ka. Pekes ko, taglang langoy, pekes ko tagsangsangi. Ayat ko laeng, asumang ladyay igin. Genti jay ngay bakit, at akayip ket met akayip ket. Ay na Diyos ako, kastigay ang tiro maket. Ay na Diyos ako, kastigay ang tiro maket. Pa-shout out dito sa City of Ilagan from Maltu, Rolly. Anay bag nga pangaldaw kada kayo amin nga tumtum ngeg ket ang ken nagbubuya kuno namat ni Hatsumi Hanagata. Hanagata. Yan, good noon mga idol, kablawak man, kuna na lang mag. Hindi akong katuloy na. Kablawak. Flores Cheryl. Okay, please feel free apong ikabilyo iti nagnagan nyo no pakablaaw kayo kanagan di kablaawan nyo. And we have another caller on the line na impang pangaldaw yo abo. Naimbag mga pangal daw manaw. Okay, may we now no sunod ito ikapatpatang mi. Ni Virgilio Alcantara manaw. Wow, manutaw ni Virgilio Alcantara. 29. 29. Naasawaan? Madipay manaw. Naku, baak number 4. 29. Apo medyo kabuputang deta nga idadan. Awan to ti agtedteden. Nga luwasit mo. Okay, ngarat kumablaaw ka, nading. Kabkablawa man nagidi tagad takapirpirwan manaw. Oh, Cordon Isabela. Go ahead. Naganam. Dangkel nga tuding nga pong indang ken amin dajain manaw. Amin daan, nadalapos mo amin sudan sigurado ka ang awan ti agsaksaki na akong na kanya mon. Awan manaw. Sige nga ro, dadyo lang. Thank you so much for calling. Mabali nag-request now. Awan, sige. Maulawa Mildred man. Ay, Diyos ko, nakatati pa kaulawam. Okay nga ro, kansunin mi nga para kanyayo dita, Cordon Isabela. Thank you. Thank you manaw. Okay, that's it. Our may saping nga caller nga rod to sing Maulawak Mildred. John Marca. Sikantay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ubedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglap-lapusanan. Di dakesnahan nga nilakay mo, di kay sagsagan naan. Anet nga tay magibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angin kumbay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinang aklon kaniyam, idi partang isip kapay lang. Ay maulawak sa wet, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimet, Mildred. Kunakuno tay kadenden ng asawa tingka, ipatpatek. At dalagrod ken kandi kapay la marmarnek.
mawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimet, Mildred. Kung nagnutay ka denten ng asawa tingka, ipatpatek. Adalang rutken kandi ka bayla marmarnet. Si kantay kabak na ang tilad at pagpalpala ilang 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit kay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang ruden niti ukubram, palang kantis kanto lang. Manang kuot dabay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-ano nang isikudil mo, when no narasay takit kiday mo. Tinapateng may satlakay mo, tay nangaklong ken kat si bubu. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Wan ka talaga amat nga. Dahil the essence of being a good woman ako na da. Papintasam, dito na gunag, ang dayjay nagot na ruwar nga karakter mo. Okay. Amano kantaan niyo man, dayjay Babylon, Jerwin Mateo of Senili Kunan. Imbagana ni Jerwin Mateo. Okay nga rod. Kuya June, ken John Mark, naimpag nga malam kanyayo, nga duwa, kablawa mati family Sawit, family Lopez, ken aminan nga, karubak, siyak ni Liberty Baniked from Salvacion, sa Guday Quirino, Province. Sa Guday Quirino, Province. Ipakantayo man, kuya, DJ ko silapan ka. Pakikantaman ko na nagayam. Ayan. So, we have to more request Babylon and silapan ka. Malto Rolling, na naman, please greet batch 1996 of Cabecera, 23 Elementary School. See you sa mga grand alumni homecoming on March what? March 31 to April 1, 2023. All batches are invited for this activity. Thank you. Activity. Okay nga rin, please. Activity. Please do share and like our videos. Tapno adu tayo mat anang basit nga naging peace by laeng. I know everyone is busy and apo baka no kayo mga share kada kita kayo yung handa pa amo nga da kami. Dito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon,
By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion, when the wicked carried us away in captivity. Requires That's, a master song. rivers of Babylon. Babylon. Apa yung tata Babylon ko na ito? So kaya Babylon. It should be Babylon. Say. Babylon. Babylon. Kita mo dito, correct pronunciation of Babylon, the American way. Gusto mo lang Babylon, Babylon dito. Kasi, kita mo, it's a long A, dapat Babylon. Eh? How to pronounce Babylon? Sige, tingnan. Kita antay mambita po, nunya ti paglalengan na DJ sa nga Babylon. We have another caller. Nagpagati ni. Eh, nag-pause. Ito mo. The following pronunciation. The following pronunciation is brought to you by pronouncenames.com. Anak ko na. Rima. Babylon. Babylon. Babylon talaga, Babylon. 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 Oh, okay, that's it. Babylon. 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 Di wow. Kasta apo tatano at madima mo akat do not forget the Google masong batan na amin dita. What is the normal size ko nung ipaghanap ay? Okay, nga rod, Babylon is pronounced as Babylon. 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 Okay, tagay greetings mga tatumata. One, hello po karuba, I want to greet my mom, Jane, and my dad, Vincent, and ating Zeki. Shoutout para kay Lola, Mamo, Mary, Vic Cavilan, my Tito Miller, and Tita Shen. Thanks po. And Livra Baltasar, request ng agnanay nga, ayatan ka, na. Pakibati po Natividad family dyan sa Banawag Norte, Kendito, Pangasinan, from Hatsumi, Haragata. Ayan. At dapat yung special greetings dito tayo kahit kuman nga kantigon daway na, ikakamantin medyo sad background ba lang. Ibiro ka man ti nalitay basit na background. Ato, medyo nalitay basit. Tanong ako. Okay, ladies and gentlemen, may isang surat apo, tinaawat ko itatay, kat ko na. Pa-request mo na di kantang He Ain't Heavy, He's My Brother. And this one goes out to my brother Esteban Vance Lazaro Jr. nga dialysis patient nga subsuportaran mi ti panagdialysis na 3 times a day. Apo, nagulpet. 3 times a day. Nag-expire nga min and yung kabit da nga kidney kanya na iso nga inikat dan di December 2021 sa anan nga umis is batch. Pinapintas ko yung term na tano mati nga ako unay. Umis is batch ko na. Unless nag-dialysis. Na dumakat makamtudan kami ti panag-dialysis na iti si bibiyag da iti manang ko anatay met iti bone cancer iti 2018 akadawak idi nga mang subsuporta kanya da. Kanya na kasama kadi kadagiti na ayat at tumultulong financially nga gagayem ken kakabagyan ket I can't afford to lose another sibling. Nabalumutan ni ating ko iti last April 2022 na nagsakit met da iti ipag ko ti liver cirrhosis ken atake ti puso. Isu nga nakakaskas ang gasat na ni ating ko upat kami na nabatbati nga kakapsat ngem saan amin ket makatulong data at damet responsibilidad da ti anak da. So kahit nang ikantitalmag nga no matter how heavy your brother is, haan nga nadagsan nga talaga. No matter how big is the responsibility ta, kayang-kayam dahil tatakabsat mo kang arod, awa mo sabali nga mga pagkat kanyanan, no hanga si ka. Nalaad mo't no datay karuba yu pa iti mga ipadialysis. So nga talaga, nga ibagam nga ka, he ain't heavy, he's my brother nga talaga.
kat berukut pa ito nga sonata. Is love. When a little bit sad. Congratulations for having a big heart, kabsat Ayan, nakita ko. Alice, for having a big heart. That's a big thing. And sisisagana ka anytime para iti kakabsat mo. Ngarod. The road is long with many a winding turn that leads us to knows where, knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't having, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't having, he's my brother. If I'm late at all, if I'm late with sadness, Lord, everyone's heart isn't filled with gladness of love for one another. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to their wild share, and the Lord doesn't weigh me down at all. He ain't having, he's my brother. He's my brother. He ain't heavy. He ain't heavy. Di ba napagbayin di Jay, kuha ko na yay. Okay, once again, kabsat Alice. Alice, kung umutin ka. Alice, ayan, kabsat Alice. Lighten up. No nyaman ti nadagsen, di na barukong mo.
And pagyamanam, tanga si katayi pagbaklayon ta. Okay, taklo nga banag di jayen. Anak ko na tati tabalong. Ayan, nagyan mo nakaputan to duty number. Live din po ba kayo sa FB? Ayan, sa page ng XFM. Yes, and YouTube. Yan, sa FB po kasi namin is ampay nga natanon di jay itutong parko kada kitay applications nga mabalin nagdua iti output me. For the meantime, umuno pala iti YouTube. And nalpas man nita po kudong oras. Agsubli kami right after sumagmamano po nga palagi pita kailangan awang pumapanaw ti pumanaw ag kamanaw. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College, with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page.
Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Ray. Ako, maging manasayat. Ori ko lang nga na isara na tarwangan. But anyway, aksipsubilit kita pagayami abo, kita natataraking pagayami, of course, katropang June with katropang John Mark. Dito lang po numero 1 ng programa. Da kami manan, dito 104.9 XFM. Santiago City, exciting. Talaga mga exciting yung paspasamak. And napit agijay pang ablaw dito eh. Isu dito pa lang. Okay, live din po ba? Gaman, nakapo. Sa Facebook pala nanonood si kapatid. Bakit siya dito nakakapag-chat? Okay, once again na po, please feel free to share our videos. Awan bayad na po no share yung data. At dapat pagkakataon nyo nga mamit yun, dagit ay ingingungutin nyo. And nasisetag po yan, no, ka-share mo dagit ay family. Napangamin na nagpue. Okay, this time, kahit Ay, na-rinse mo. yeah. Kahit kumampay nga kantaan mo't ni Kwani, Daidi Ma'am Rosa Alindada. And madigas yun, no? So, dati kanta ka. Basta na pinadas ko lang ngayon na reglo dati kanta nga favorite na. So, to Ma'am, in loving memory of Ma'am Rosa Alindada, di antim, Kabsat Alice, if you are still listening, I'm not sure. Dati ka mo nag-react, di binasak. Usually, ano ba sa iti? Nag-reaction na. Text ka ba o rekla makasangit, bayat pa nagkangkantayo ko na. Okay. For Ma'am Rosa Alindada. Nga nagsaserbi mo tapo ti ili tayo, ili mi. Don't ever leave me. Don't say goodbye. If you do, I'll be the lonely one. I'll sit down and I will cry. Don't ever tell me. Don't say word through. If you do, I'll be the lonely one. I'll sit down and cry over you. Alangan natin ya. No matter what you should say to me, no matter what you do, it would mean nothing at all to me, because I'm so in love with you. I love you. Don't ever change.
and I cry, and I cry over you. Nalipatan nga to, talaga mo na pag-beat lang, over you. Partak, nangig mong balong, so nga next time, si Canton, di mang kansyon dita. And I'm still here. Kung na nanikap sa talis. Okay. Napay. At least I tried. Yeah, it's on the left and on the right. Ngum, it's in the middle. It's not making sumbat to each other. Yeah. Hello, watching from Nila de Leon and Jamfred Instrumental. Jamfed, gaya, Instrumental. Ramadan, Karim, mga idols. Kan amin nga Muslim dita, Region 2. Naman. Ramadan, di ba? Ramadan. Datatihan mo nararamid. Ramadan. Ano, di man magetson. Amba. Datatihan mo nga nararamid. Ano nga ro, di Ramadan. Oh, Ano, sige man? ikot yung Muslim. Oo. Kasi nakakasidon eh. Tinagpaot nga yan, nakabawda, tinagpaot. Basic ka, mga nararamid. Kanta aja, lyrics ti kanta aja. Ana. Jakpay narabadan. Nangata. Kaya mo kantahan ito, sumisigaw? Huh? Sige, kantaan mo nga ro dalawang. Saan naman natin? Sa buhay ko. Kaya nang dumating ka sa buhay ko, ako'y walang Pag-ibig sa'yo. ang tanging nalalamay, gaganda ang buhay ko, pagkat nasilaw sa pangako mo. Naliparak sa mata yan. Siya ko walang feelings. Ayokong balikan ang dusang iwan. Isinusumpa ko ang kahirapan. Gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may pangako sa buhay. Ngunit anong nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy tumaan, ni isang pangako'y walang natuloy. Sinisikitan at ika'y lumayo. Tinamnam ng labis ang mga sinabi mo. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Magbalik ka lamang, kita'y mamahalin. Sikan. Ayokong balikan ang dusang iniwan. Isinusumpa ko ang kahirapan. Gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may pangako sa buhay. Ngunit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy dumaan, isang pangako'y walang natuloy. Sinisi kita at ika'y lumayo. Dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko
Magbalik ka lamang kita'y mamahalin. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Magbalik ka lamang kita'y mamahalin. Wow. Nature Okay. Suya Kopi. Yes, our supply, thank you so much. The Yes to Health, aside from our stipend, at dapat abo di supply may di alaaman, di kapita i-promote one of the best tasting coffee apo and very healthy. Dahil iti Santon Plus coffee. Yan. Nature Soya. Yan. And agpada nga Nature Soya. With mangosteen and agaricus Yes. extract. Mm. Ano ko na ta? Agaricus extract. Powder mix. Yan. Royal na dyan. Turbo dietary supplement for men. Pagparing naman lagit na nga masapul moon iti turbo balong. Ayan. Kita naman ti ko na Ayan. ingredients. Malagip ko launa dyan sa uni Daddy Christopher Stolas? Stolas. Sir Chris. Well, tap na amuda ti pagkasaritaan na iti coffee tayo. So nga iparaman tayo ko na. And we did after nga maraman namin talaga mga sabali di impact na. At yun lang talaga turbo dietary supplement for men ti or Orion tan. Apo Diyos ko, apo. Pakawan Turbo! na kita man ako na. Tay, o sa dito tinariga, tabaka no agawit to ni Bakit nga agpakapakang nga. Oh, may saman nga ko Spanish. Para kini tatay ko deto, apo malagip ko man ni tatay ko. Yan, so dagiti nagmayat apo nga lagipan, dagiti nagawa ng tibiyag tayo in a form of music. Kantaam di favorite song da, when i-request mo di favorite song da, apo, please feel free to do that. Tasak, no malagip ko dagiti naganak ko, kang kantak, dagiti kanta nga kay kaya da. Oh, like this one, para kini father ko, the late Felix Abalos Seriales Sr. of Bagao, Cagayan. Ya estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como ni hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. May pagkamala, manong tune kay JM, ag-request ang man the Spanish song. Eres tú, Es la historia de un amor como ni hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos
besos y encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión, el calor y la pasión, el calor y la pasión. Teman da jay nag-request ko na nalimbag nga malam Manong June ken JM ag pa-request man the J Spanish song iti RS2 ag yaman ako ko kabisado the J Spanish song na deta tahan ko pre naktis iti amo ko the J kantame kanta gayam nga RS2 in Ilocano version. Okay, and dati sumanati kanta ko na jay pada madi nga min kabisado di jay Spanish na pero damdama padasan tanto nga reviewan data. So tagipasit nyo abo dato'y Ilocano version ko and this is entitled Alisto. Yan ang Eresto. Alisto tinamayag deto'y aking rod. Alisto, alisto, amin na kabagyam mailista. Kompleto at papeles, alisto, alisto, ID, and agency, alisto. Di ka agpaudin, alisto, alisto. At dati kontak mo munisipyo DSWD pati dole Luswat Kentupat Alisto Alisto aglain kay dita ahensya pasapelyo alisto pasungadan yo dagita alisto alisto ti maik-ikan isulang nga iso. Basta pag siya atang alisto, alisto Gemadi makidanggay di bumaryo Nagdai pa ubram umalisto, umalisto Dagitat alimatek ti gobyerno At tuman ayudan alistuam, alistuam Dagit yak kasapulan ti iparunam Dagitay makatulong iti baryo hangatay rumireklamo Alisto aglain kay dita ahensya pasapelyo alisto nga ito basta nga pasungadan yo dagita alisto alisto ti maik-ikan isulang na iso. Actually, ito nga talaga nag-request kasi mapakita mo dito yung RS2. RS2. Nga matik nga kabisado no kasano ti panangi gudwa-gudwa di lyrics na. Kabaryo tayo dati. Ah, Dati ni RS2.
Eristo Iglesia din dyan. Ano na Jason Guillermo. Kaya naman ti Eristo no nalakalang ti lyrics na Eristo by the rivers of Babylon. Eristo. Lyrics. Ha? Ay, lyrics. Lyrics. Kaya tayo mandong. Akin naman yung kape yan. Santon plus coffee. So, Ate ti Santong Plus na eh. okay. Ay, Nature Soya ata. Nature Soya. Kung ano Oh, King Arod, once again, iti telepono tayo po para katikitikin ako mablaaw. 0905-808-1259. I-dial yun tatana po yung gana awampay. Iti tumatawag. Hello, mga nung June and John Mark. 3 oras lang tayong nag-perform dito sa Jones, Pinilisa, Pinagrarakrak maninti booth dito, Freedom Park. DJ Viola, may James Jones complex from Brother Alfred. Both of you, God bless always. Sobrang init sa labas, mga sirs. Pasing man, DJ Pinatubo. Please, ang saya daw ng FDD. Sabi ng mga taga-Jones, Pinilisa Festival. Thanks po. Okay. May sapay. Good PM, sir. Request mo yung Victims of Love. Kuna na, pero mga ngata ni John Mark. A heart's a ring to battle. Souls that bring Apa ba magkasabasit? Tanayo. At Oh. ito gata. Eres tú. Como el agua de fuente, eres tú, eres tú. El fuego de mi hogar. Diba? Isa? Kurang data. Kurang sakit. Tapi ngita kurang Kaya sa... in-search ko lyrics ko ata mo nagparang. Kato okay. Tinulad mga version, di ba? Yeah, kailan ka kapag alakto pa yung kurang... Wait, ata. Oh, di ba? Oh, di ata. Atoy. Okay, let me try to sing this in Spanish. Ang Arod, as requested, dito YouTube tayo. Okay. Wala Espanyol, Como una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el trigo de mi pan. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo me ilusiona, eres tú, así, eres tú. Como una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego
Nagsubli kami with more songs and requests right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador.
pang kami nagpapatang dita bangir nga miniso nga kasdyabo. And once again, thank you so much to the management of Yes to Health, Apo. Tamay kang kami ti parabor. Aside from our intention of entertaining our rural areas, dito partes tayo dito Isabela, ket adapay iti incentives me. Thank you so much. And I heard that iya panday tayo pa di Thailand mat, diba? This coming July. So if that happens, talagang ited mi amin nakapailan No, mi mga ko ti Thailand ket mapapakantagte ko ah. Ano dyan? Kanta ti Thailand. Pasensya na, hindi naman ako Pwede mo aware mo? dyan. Hindi ko alam yung Thailand. So, Anak, kasano ti tatira na dyan, tatirahan ta. Ate na ah. Gusto niya ah. Ay, alam mo, copyright ta dita. Bayamon. Bandeng ke na. Papangene kasi bandeng ke. Ojo di bandeng ke. Di pati kantada pa ito kaya. Okay na yung pagmamalam yung karuba. Greet command, di agkabsat ni Jorens ken Jorain. Tabunan to nag-greet from Joanne of Sinili. Pahikan tayo man ajay through the fire? night. Through the night ka na naman. Baka aji ko In the still of the night, Oh, ajay. siguro. Oh, in the still of the night. Through the night. Okay, in the still of the night, the Apo Kapsat. Anyway, I'll be doing that later on. For the meantime, we have a caller. Hello, good afternoon. Hello. Yes, anya ti may mi Apo kanya yo. So, balinti ko mablao karuba. Bueno, balinti ko mabla. Mabalin ti agpakonsulta Apo no dati problema yo ti saksaki iyo no nga. Pangkailangan po di Yes to Health. Kablao man ni bakit ko karuba nga ka. Ang sampitaw. Naku, Nakaw. Apo datalaeng. Ito maram ti turbo boseng. Wa ito maram ti turbo mapo ako ti kinasampitaw na deta. Damagaman kanya. Kablao pa karuba ni balayan ko di palasyan. Sige kablawan mga rudan, dagiti ka mga kablawan. Balayan umning. Ini balayan nga kilate. Yung kasama di balasan kung anay kamang kanyada. Yanagan na. Ni Giselle Mateo. Giselle Mateo. Okay. Angela. Mabalik sa karuba. Wen, sige. Gusto nyo ang through the night. Through the night. Iso ata Ano talaga through na the night? Kasunod yung through the night. Through the night. To the limit. To the wall. Di mi pinangik yung through the night. Baka help me make it through the night mode. Winsa karuba. Hindi na nga sigurado. Wen, through the night. Okay. Kasunod rogina de jay. Madiyam mo aja karuba di suyuso yan. Kasuyuso kalakaan dito lubong deta. Ta iso ti hit na hit ta deta suyuso. Okay nga Rod, thank you so much for calling. Ajala. Karuba. Okay, nga Rod, karuba. Dito ti may sakata kita manggagam no dati salaan dati suyuso in the never ending suyuso. And to Sir Giro, good afternoon. Sir Giro, if you are listening, Hindi sa mga busy na eh. Naragsak nga aldayo ti Domingo amin nga kaya napudot nga malam 334 degrees kano nagpudot from RJ Tambayan of San Mateo. San Mateo, Kabatuan. Kabatuan. Nag-adalso na di San Mateo. Vocational School. Mansuyo-soy nandagam, mangisimpa sinanam-nam, siyawat lang ayos di danom, may mayat say deng-deng-deng. Umisang kaagayam, tarim ang
Ngayon ko bumangon ka, tatangad ang pagdaya, mantalap ta kung si siya, kasi siya dinamdama. Ngayon ko adik ka maupay, didigray sumangpay, si kabulyan makaumay, basta din bilan na yan agan mo suway. Mansuyusoy nandagan, mangisimpa sinanamnam, siya matlang ayos di danom, may mayat si dengdenggan. Dong ay si dong ilay, isinali dong maay. Dong ay si dong ilay, isinali dong maay. Umisang ka ay gayam, dadim ang inam naman, problemas kasisamsam, ipatayaw mo sandagan. Ayan, nabasa mo na kita dumato yan? RJ lang, kini RJ Tambayan, tas ito si Digti Matak. Okay. Ko naman anay, mailbag nga male. Yo karoba. Shout out na kami man nga dumdungang nga taga Cebu. Request ko man jay kawar ni Ayat. Madam at Ambulance, Sir Oray, request ko. It's Norma Bermudez ni Cebu. Ayan. And gandang tanghali po sa inyo. Sobrang init! Wan, nagpaiso nagputo tapo. Pa-shoutout man dito San Mariano, Family Campus. Kaya dito San Isidro, Family Miguel. And request man gayam jay ko silapan ka. Kantaan ni Kuya June. Oraya, it's me Divine. Miguel, ti Barangay Cebu, San Isidro, Isabela. Diyos ko, di ba besaw? John, ka na. Kuya John, ka na. Patula na na, ha? Lumanga ka nga. J-H-O-N. Kuya John. Kuya Jan, kunan data. Kano sakti mang kanta siyempre hangko nga sanay. Diba? Ayan, karoon mapapata naman po ng congratulations kay Kurt Ragos, gold medalist sa kanyang first competition ng Taekwondo. Yan po sa Reyna Mercedes ngayon from Sheehan Mailbed. And we have another caller on the line. Good afternoon. Hello, Manong. Naliday ka mo at nga tumawag. So, Manong, nakaida namin ta. Nakita ti phone, ti takyag ko. Ay, apaya, nangusaram datang atakyag. Manong, Team of J, kulong-kulong may. Ay, adya lang. Agat, numaminsan ka, dito kasaba mo, ti taubo mo na, nga sika. Okay, sino nga roda ito eh? Ni Willie Torres Manong, dito pa. Banwar Kabarugis. Kabarugis matlaang. Willie, go ahead. No, sino ti kaya mga kablaawan? Kablawag plata natin Manong. Kabalay ka nga ingotik po na nga asawak ni Arceli. Hangkay nagkasar? Madipay Manong. Ay, sumula nga talaga nga kabalay ko naman niya. Apay tahang nagkasar, sigod nga nakasawa mo. Nakichismisa kon. What happened? Apay hangkay nga nagkasar? Pamanong. Adya kami ti muno na Manong. Kita am na pugtuak. Noday mo na, akit mamati ak, di jenti kung kunada nga, love is sweeter the second time around. Yan. So enjoy the love. Teka di. Okay, sa bagay, papel laang di jay, akit iti nasa isaya, di jay paypayso nga pa nagkadwa. Okay, sino pa iti kayo mga kablaawan? Na kablawak latan Manong, di iti kakapsinsin ko dita dibulo sa Goday. Kaya kami rin Manong nga makamamu kanyak dito Banwar Kabarugis. Kabarugis kilin.
i-request ko man nga tay kanta nga Sigay. Sigay. Wen man. Islami malagip na dyan, nabayagan na dyan nga sigay ba? Oy. Sige nga Rod, after this, kung silapan ka nga request, tatay palaan. Thank you so much for calling. Okay. Malagi po ba dyan sigay pa no? Ayun, nanay, sigay. Sigay. Basta dati, ko na dyan. Dati, Siya ka malagip ko dyan sigay. Sana? Sumisigay ang puso ko nang mawala ka. Sa bali mga ata. Imbagak metken kay di ano ganda muntuwag sugli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit nga day di daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas nirurong ko tinagwayas sakbay nalipatan ka naming ano ak nagparparik na kumabiyag ko ag subli ka ngem di naklata kinikita intun nagsarasta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawi kan na amiris mo't nagbidutan I'm sorry damage has been done digmet impagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga siya ke panawan baka sa seleksyon intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpay sungwanan na mail-iliwaklat taken ka baring no kabaelak tu nga aramiden nga
pasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangato ken ipababa kastanto panang ipariknag ang mabiyagak nga awan ka. Punog sakit tila paya kinaya apo deta nga sa ko silapan ka. Kumusta anda? No, kumusta ti sitwasyon nyo kani barbecue? Home ni barbecue. DJ Barbecue, kung nasaan ka man, tinatanong ka ng mga kaibigan kung ano na raw ang nangyari sa tinimpla mong kape ni John Mark noon. Hanggang umpisa lang ba ang pagtimpla mo ng kape sa kanya? Wala ka na. DJ Barbecue, if you're around. Padasa man nga biro ka na, Jay. Kadi tatay da pere request nga victims of love nga. Nga folder na kita kidaji na ya. Ano? Victims of love? Male guest singer or all this. Wala na eh. I guess wala na siya eh. Dito siguro sa bigyan. Baka. Wala eh. No, BW dapat na lang yon. Hanapin mo. Wala talaga eh. Valentine ko na eh. Oh. Bibilis ang mata ko. Dito rin wala rin siya. Souls have been to war. Wala. So, sorry na lang. Carry on. You don't believe no more. We not sad. This could never. Ang ko mga malagip nga nalaing. Anapit ko na dito ni Ajay Juwet dangay bayaw. At the PM ko insan. Basta man di PM na. Ha? Madi na nga miniruro ni GM di cellphone na tabaka na makita di inbox na. Taiwan ka no. Nintayon, jay Taiwan ka na. Ay mapandan. Ay tunudjun da nga mapan. Okay nga Rod. DJ Barbecue, if you're listening, please come over. Somebody is looking for you. Nabe oras. 5 minutes Okay, more. sige, may sabi nga ng Rod. Kanta DJ request da nga through the night. Through the night. To the night. Tiamok lang DJ in the still of the night. Apo. In the Ayan. still of the In the still of the night. May isang katagitay kikit ko nga kanta tatay. Aglala ok baro. Okay, in the still of the night. Yan. Okay. Babate ka. In the still of the night, I held you tight, 'cause I love you so. Promise I'll never let you go. In the still of the night. I remember that night in May. The stars were bright up above. I hope and I pray to keep your precious love well before the light. Hold me again with all of your might in the still of the night. In the still of the night. Let's jive. Dapat naka-shades ka mo lang takal.
Mag second voice star. I remember that night the stars were bright up above. I'll hope and I pray to keep your precious love Well before the light, hold me again with all of your might in the still of the night, in the still of the night, in the still of the night, in the still of the night. Ayan. Okay, katag sa balita kiti pagayam nyo, kalpasan, ti sumagmamano nga falagi pa. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa J. Palacio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back and still with you, Karuba. And Katropa is Katropang June and Katropang JM. Apo dito lang apo numero ng programa. Adda kami manan dito 104.9 XFM San Diego City. Exciting and ipang ganiyaban ni DJ Barbecue. Nag-duet kayo balong. Anya ti kaya mga ka-duet kanya na. Ano ba tagi si jujuwit mi kina ati Odessa idi. Ano ba tagi jujuwit mi no ka? Ada ka mo. Ay, daji ko Lucky. Pwede. Okay, iya pa mo na. Okay, pakitawag si DJ Barbecue. If you're around, once again, it's your turn. Pakape nga karot. Pakape. Naibus ko aja kape ikon. Okay, antabayanan nyo duet ni DJ Barbecue together with John Mark po. One of the best DJs in town nga naglaing agmasahe. Okay. Awan di greetings ito balong. Yan, happy Sunday Karuba. Musta nga naragsak. Tadaman ang live yon. Request man tayo kuskus from RFME. Kuskus, yes. And hello Karuba. Pa-shoutout to family Bermudan. Request ko man jay Kawar. Ayan. Watching po dito sa Milavic. Merchandising Ranyag, Ramon Isabela. Ay, di pa, Magallones. Okay. Gina ato sa request mo yung victims of love. Oh, sayang, madimi makansyon dito victims of love. Watching from Hale, Saudi Arabia. Okay, magandang Of hapon. Mike Passion. From Mike Passion. Magandang hapon Kuya June and JM. Si Rachel Prangan ng Mangandingay ang atanan. Pakibati nga po si Mama Lydia Nonan, Tita Luz and Tito Eling Prangan. My kids, Cherilyn, Michelle, Resticiel, Radian Prangan, Jexter Juan, and my husband, Resty Prangan. Pakiplay po, labis na nasaktan at lason mong halik. Kantaan ni JM, Kuya June. Patayin ka dyan, Martin. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Mati nga, mabalinti head tone ito. Wala yata. Sundin mo naman kasi si DJ Barbecue. Sundin mo na. Okay. Bahala na mamaya. Come on. Ayan. For the meantime, magkasuyo buong gabi ka, no? Puntahan mo na si DJ Barbecue. And bag nga malam, watching from Singapore is Del Dalag. Okay. Maupo ka muna dito at interview portion muna, Binibining Pilipinas candidate. Come on, DJ Barbecue. Hanggang ngayon daw. Hindi naman pang-heavy na piyesa si John Mark, kaya hindi kami pang-heavy na piyesa. Sige, maupo ka muna at kausapin muna kita. Hinahanap ka ng ating mga kaibigan. Nag-PM pa sa kanya. And you might want to wear the headphone for you to Okay. monitor what's going on inside and outside. And how are you today, DJ Barbecue? I'm doing great, thank you. Okay, you're doing great. And how about your love life? Can you tell us something about what's happening? What happened last night with you and your boyfriend? I'm sorry, I don't have a boyfriend. You're back also? Oh my God. You're like John Mark. Wow, you're not sleeping with somebody or what? Let me know. No, I'm just focusing my career. Wow. Showbiz na showbiz. Yes, ganda-ganda naman. Showbiz na showbiz. Anyway, alam nila kasi na binata si JM at dalaga ka. Wala ba kayong planong gumamit ng contraceptive in the future? What's this
question. Okay, hindi magtinda. Kasi meron tayong turbo dietary supplement for men. Okay. Ayaw mong ipatry kay GM? Hindi ka makasagot. Ang tindi mo pag programa mo eh. Ang tindi mo eh. Alam mo ba? Ang tindi mo. Wala eh. Okay. Ngayon bumanat ka. Sige nga. Paggamitin mo si John Mark ng Turbo Dietary Supplement. Gusto naming itry. Naku sir, tanghaling tapat ngayon, mainit ang panahon. Yun nga ang kailangan eh. Kailangan ng pagmainit. Anyway, itry nyo kantahin yung Lucky. If Lucky. yes, Lucky. Anak ni Vilma Santos. Ah. Kanta kasi yun eh. Di ba? Wow sir ah. Lucky. Wait. Lucky. Okay, practice na. Practice time. Yung echo natin. Okay, i-prepare ko lang. Wait, sound test. Okay, ladies and gentlemen, the future couple. The future couple. Check. Ang tagal ko nang hindi nakanta to eh. Hi Saan ba? sir, kumusta ka ngayon? Yan, okay lang po ma'am. Medyo Ano yun sir? parang gusto kong uminom ng turbo. Para saan mo gagamitin yung turbo ngayon sir? Doon, sa kanta. Si sir talaga napaka ano. Ganyan talaga yan eh, loko-loko yan eh. Okay, ito na po. Ako pala mauna, no? Ako ba muna sir? Ako. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, Hindi ko alam I yung part wish yan, we sir. had a one more kiss. I'll wait for you. I promise you, I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, fill the air. I put a flower in your hair. Part na yan, sir. Move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning around. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Young. Thank you so much, DJ Barbecue. Welcome. Hindi niya pala kabisado to. Kabisado yun, sir. Ano kabisado? Ano na kasi yung sinasabi ko kanina? Hanggang ngayon, sir. Hindi ko. Ano yun? No, di rin.
Yung Ano ba bang alam mong song, sir? Right from the start, you resist the Sige, sir. Just give me a reason. Just a little bit enough. Okay, hanapin natin yung... sino kumakanta sa inyo ni Desa? Mahirap hanapin. Kumanta ka muna kaya. Ano gusto mo kantahin? Okay. Sa kanta ni Odessa. Another piece from DJ Barbecue na papakinggan tuwing gabi. Masarap magmasahe. Yung ano na lang, sir, yung If I Were a Boy. If I Were a Boy. Okay. I don't know if I... Alright, okay. Ladies and gentlemen, once again, Echo John Mark. Even just for a day, I roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. Rid of who I wanted, and I never got confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause it's taking you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, Kaso girl ka. I could turn off my phone. Di mo kayang walang phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. Alone ka talaga. I put myself first and make the rules as I go. And 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, no, how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I'd listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause it's taking you for granted and everything you had got destroyed. And it's a little too late for you to come back. Say it's just a mistake, think I forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong. But you're just a boy, you don't understand how it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her, you don't care how it hurts until you lose the one you wanted, 'cause it's
you're just a You're just a girl. boy. No. Ooh. So thank you so much at sa susunod na swelduhan, sa'yo na yung sweldo, wala na si John Mark, umalis na. Anyway, invite them para alam naman nila na may magpamasahe paggabi sa'yo. Diba? Hello po mga katropa. Mapapakinggan po si DJ Barbecue every night po from Mondays to Thursday and ngayong Sunday po from 9 p.m. to 11 p.m. Okay, talagang napakalambing. Diba? Pero ang tinig na yun hanggang sa radyo lang. Yun nga lang, hanggang sa radyo lang talaga. Hanggang sa radyo lang. In reality, si DJ Barge PI, Matino? Oo nga, nakikiliti ka nga kanina. Anyway, thank you once again for being sport. Ayan, ang dami natutuwa sa'yo actually. Ayan. Salamat po. Okay, may 10 minutes pa. Okay, once again, thank you. Bye-bye. At hahanap tayo ng segment na pwedeng ipasok lahat ng mga talent dito sa ating station. So, what can you say, John Mark? Ayan, maganda yung boses niya talaga. Tapos yung... Sige, Parang sige. kinikiliti. Parang may kung anong... Listen to her. Siyempre. With feeling spike, kung dati niya. Oo. Nalaing ko na. Yes, she can really sing with feeling spike. Nagmayat pakulot na from Monalyn Avenue. Ayan, from Monalyn Avenue na yung Bangga Domingo. Yung manang kuya, kablak man dain ang kantatang ko kuya. Para kasi man tayo, pawilan ka. Agiyaman ak kuya. Oo, papawilan ka. Is coming your way nga rod. Wait. Saan ba na? No, kaya na lang kumati ti Ilocano yan. Dati balasang dito, iramidin dati kanda. Okay nga rod, papawilan ka. Aglinipatan ading ko Jakon marik na inka panagdungo Nauma kong nga gururay agpadpadaan Ti isa sang pet mo Aglinipatan ading ko Ituruturet ko sa empapanaw mo Biduk ti arapa ako Takay kayat mumet iti umadayo Paupawilan ka Tagandat ko ngagden na takuma Angem inwadag na samkino na Agurayat ingat makaurnong ka Paupawilan ka ading ko Paupawilan ka Daksang kasat takinay kayat mo Umadayo dito'y den na Paupawilan ka Tagandat ko ngagden na takuma Angem inwadag na samkino na Agurayat ingat makaurnong ka
takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Ating ko alin lipaten tan, karin karita waswasan tan, ket di nagtukuman subsublianan, tanalabit sa anak dun nawaya. Paupawilan ka, tagandat kung agden nata kuma. Angem inwadagnak samkino na, agurayak inggan makaurnong ka. Paupawilan ka, ading ko paupawilan ka. Daksang gasat takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Daksang gasat takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Okay, kita sapa pa mo balo. Apay la unay ti pagkaskas tama mata na. Well, that's it, and 80 oras last 2:24. and it's 2:24 in the afternoon, and you're still with Katropang June and Katropang John Marque. So may saping nga sonata, sakbay man ti patalastas, kahit kung kita ti sonata. Dati version mo dito, ano mo kinanta? Kinantam gayam dati iti. Last week. The last week, okay. Di makita ka, nasa saya. Dito eh. Tang 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 tang. Pasaba na sakit na ikikita, di na talikodan punasen day taduadwam agpalawag akman. Tikin na puno na tunggal kasangay mo, siya tay di makaina. Amok nga ti guswen ada akta sibay mo, nga aglalailuken ka. Adud na kurang taway laing nusurat, di kan masubalitan. Din na kaya't asawen, nga awan kan ito'y nakim, kurang aklat panawen. Nung isot ako na adi kan ay ayaten, dito'y metilag-lagipen, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Pati ka, papagapas ka tata, paperik ka? When? Oh, okay. So we really have to go home early. Yeah. Next time doon, dadi ko Vans shoes.
Ay, kimita ka. Nakasil eh, 50%. Adut nagkurangak, taurain laeng musurat, di kan masubalitan. Ngam di na kaya asawen, nga awan ka dito'y naken, kurang akla panawen. No isot pagunaan, adikan ay ayaten, dito'y matilaglagipen, di ka kuman sinubliana. Diyan kumanak pagpakitan, tadyak kayanin ka masaktan. Diyan kumanak pagpakitan, tadyak kayanin ka masaktan. Ehas nga nagkaruba, dito ti nagpatingganan, iti duakit kagudwa, dapay kagudwa nga oras, nga pa nagkakadwa tayo, katagsubli kami, kalpasan ti sumag mamanupay nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Exciting! Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Valdoria of USA. CJ of Baguio. Exciting! Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jet Palacio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole. Strolling down the lane, the castle in the air. I kiss it, I love it, I kiss it, I love it, I kiss it all night long. They said I'm only sweet 16. I've never been kissed, I've never been loved, and all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop, riding on the sun. A lot of things to do, whispering to my ears, I love you so. Strolling down the lane, a castle in the air. I kiss it, I love it, I kiss it, I love it, I kiss it all night long. They said I'm only sweet 16. I've never been kissed, I've never been loved, and all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop, kissing on the park, hugging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, a castle in the air. I kissing, I love it, I kissing, I love it, I kissing all night long. I kissing, I love it, I kissing, I love it, I kissing all night long. I kissing, I love it, I kissing, I love it, I kissing all night long. I kissing. Sobrang namin kissing na di Giant eh. So our
text line 0905-808-1259. Ang katumot ag-chat-chat tatay. May bagang malam, may karuba, request na naman Till Death Do Us Part. It's may Gina Teodoro, thanks. We tried singing that one last week, pero ang nagpaling nga successful. Matik pina-areglo, hindi kaya kahit kung areglo. So, areglo ag tupay ako. Hindi lapit si areglo na. Okay. Actually, iti mang bibiyag apo ti music, kag lalo kat nagadon iti musicians satan, kada jay style min areglo na. Isek talagang nukiat ko kat matikitak unay, di jay tokar na. The electric guitars, nga inosarda, the pianos, and everything. You given. Kaya may kanta? Ibala mo na yung or Okay. Ayun mo di jay. Diyan mo na ikam. Hoy, sadot. Sadot. Okay, wala dyan. Ditan sa it's ayah. Oh, ginakol ta dita, papamakasin di ka ni Rick Mau. Ryan, medyo na kayo man. Mapasok ka nga di chorus na ito. Magaron. Oy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan. Nukit bibimangon kan, itarayamon tanagid daan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga inkapapanan. Kalpasan anap subkan, nanganam panawam latan. Di ka payen nga agpalpan, diretso katik ka aruba. Saan apalso to'y paliw ko, no sinupay tay sa dut at tao. Saan na mapnex sa nga bandehado, agbirok pa'y na imas nga idasar mo. Hoy, sa dut agriingkahan, dakes kano di ka agbalaw. Iurnos munta masakbayam, lumakay ka na rutay-rutay. Hoy, sa dut agtrabaho ka, no kayat mo amangan ka. Lalo no at dapay panggep mo, asumapul ka simpunganay mo. Tadapay namnamam, tulagit di agagaget ka. Wat-wate mon dakelatakyak mo, unate mon taor-urat mo. Hoy, sadot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat nakaidan, aladarsem bumangon kan. Pinulalayam nga ayan, agpukaw-pukaw di agbayan, ang lisik ha atay wana, tapnon agtal na tuirig na, ayat abim mulalayaw, naulpit man ang alilaw, takat
Kas kalapat padaw ket iyaw awan nakauray painuting at aldaw. Paripirip to'y nakem nga ikulpunak tulaeng. Gandat mo't mangirurumen, mangikulpong mangitulmen. Ngem nukas puno laeng, puro semam jay bitbituen. Tatap nun mamati ak adin tuket ak pas di mo lalayaw nga ayat. Marip-ripirip to'y naken nga ikulbunak tulaeng. Gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulmen. Nyanukas puno metlaeng, dagaseman jay bitbituen. Tatap nun mamati ak adin tuket ak kupas kimulala. Maya. Tatap nun mamati ak adin tuket ak kupas kimulala nga aya. Tagasam ni bibitol. Okay. Alawa ka na request po ni Liam Bermudez. Norma Bermudez. Liam. Isonata ni Ma'am Norma. Jak man ilibag, lugar anapanak. Pagrarasakat, apapapanak. Pagigigusak na palaus aragsak. Nalawa a kanal, apagbat batukak. Nung ilumlum ko, dayto'y subsub ko. Naapgat, unegnat, nabanglo. Adami na nga na batuteng nga na. Nalawa a kanal, naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal, nabagdigdigusak. Magpawpawak ng runanong bigbigat. Nung itirabi iket ang mamayatak. Nalawa a kanal, di pagdiretsuan. Amuyo ka di tipakasarakan. Nalawa a kanal, apag di dinamagan. Day titi sekreto, pupuak lang napagpukod. At dapay jay lawag, pasen na itilaod. Nalawa a kanal, apag di tigusak. Pagpawpawak ng runanong bigbigat. Nung itirabi iket ang mamayatak. Nalawa a kanal, di pagdiretsuak. Nalawa a kanal, apag di tigusak. Pagpawpawak ng runanong bigbigat. Nung itirabi iket ang mamayatak. Nalawa a kanal, di pagdiretsuak. Nalawa a kanal, di pagdiretsuak. Ayan, good din Kuya Jun and Jem. Para kasimantay sa natang kanta ni Ben Bautista. Ikabkablaw, gadagiti kadluwag dito ay Santa Marcela, Apayaw. Thank you, katropa.
Nagkantaan tayo dito sa Santa Marcela, Apayao. Oh. Ana di kanta ni Ben Bautista ngayon nga na di na may imbaga. Ay, maudi nga bilin, long distance nga ayat. Kita di kanta ni Brother Ben Bautista nga na minsan ka nag-message mo kanya ako. Ako na. Nagpintas ka mo dyan ka version ta iti Kusilapan ka? long distance nga ayat. Okay. Kanta na dyan and then inaramid naman dyan ko silapang ka, rearrange naman. That's it. Okay na pa, iti para kadagitay kinansyonan ta dyan Rizal Kalinga, dati sumarunong ang kantaan ta, dati Binungor! Binungor! Manlalaok kung uto na binungor kung kananda manggugok asilabong man inap ta si agudong pukul kurat kanda udong yasin liya dan oton Wayo umalik kayo tamangan taku hey si Binungor. Yeah, you from Tabuk City, Kalinga. Kuna ni Del de Ileg. Ayan. Mangan takot ti Binungor. Binungor. Di tayong para mang kanya tatay di na panta di Rizal with Mayor Carl Baak. Sumansanop-sup tasitiyana si agudong unaiga man isiw-isiw ta si sayang sang na sinsili unlaok na maya tuon utuon tako nakarkarong nawawad tat baryo tasin pitpidong un minapanta kan adu din vitaminan na Wayo umalik kayo tamangan taku hey si Binungor Wayo udong umalik kayo tamangan taku hey si Binungor. Takugan ganasan among onam bubodngan tayin taku manubudan lintok potong ng sigudan Check. Tumanyaan sinbodong dirang sinupang masapulo ni buto na tawa kaan din ilin na awat sipat man upugodan dilala kay o mapilihan no Allah si
man tatayunan man sa kusak mangidalan. Sino kat badang kan sayang masapol may paltiyan. Lusanda simsiman tapaniyaw makaan. Singlit winno painom dinusan ugodan mga doon dalusan din bayas on painom lulok di maisukat un indaman aptan siya indaman amungan un indaman tatagkan. Patungkot din ay ayamunda kung umoy makibudong sagay po ay ayupunda ilion mampadadong. Awat pasadang sisong buray wenno kakan un padatong ugali un napato kopyen di mampu bodong pagtao man ugudan dilalakay un mapilian indaman ni tayunan lintok on masapatan. Lumain na yamanan din bodong dilang sinupang idurnat yun na malugod galigadon di kapututan. Bodong mataguan. Bodong mataguan. Bodong mataguan. And with that, karuma, po kay may agyaman kita ay dire-diretso na tabo nga nagbubuya ka na kami sa YouTube, and of course kada kita nagtindig kita papalay na. And until next Sunday manan, same time 12 to 3 p.m. with Katropang June and Katropang JM with our program at kami manan to the XFM 104.9. Joji is a raccoon. He is always in this song. He sings of koi koi koi. He will rub his head and turn me, rub head and rub tum tum. Macarons and macaroni.
And that's all. So once again, thank you so much. See you again next week. Bye-bye.